Sila zarja Hriste Bože, Tjem želimi jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem. Danas je 2. februar po Gregorijanskom, odnosno 20. januar po Julijanskom kalendaru. Prepodobni Jevtimije Veliki. Rođen u jermenskom gradu Melitini, blizu reke Eufrata, oko 377. godine od roditelja plemenitih i znamenitih. Jedinac sin, rođen po molitvi svoje majke Dionisije, koja imade nebesko neko viđenje o rođenju Jeftimijeva. Od mladosti podvizavao se najpre u blizini svog grada, a potom, pošto poseti Jerusalim, u 29. godini života u pustinji između Jerusalima i Jerihona, nazvatoj Fare. Ispunjavao je sve dane i noći molitvom, unutrašnjim bogomislijem, sozercanjem i trudom telesnim. Oko njega se sabraše mnogi učenici, od kojih su neki slavni svetitelji, kao Kirijak, Otšelnik, Sava Osvećeni, Teoktis i drugi. Po Božijem daru bio je veliki čudotvorac, izgonio demone, lečio teške bolesti, izveo vodu u pustinju, umnožio hleb, proricao. Monahe je učio trudoljublju, govoreći: ako vi bez svoga truda jedete hleb, znači vi jedete tuđi trud. Kad su neka mlađa bratija htela postati više od drugih, on im to zabrani i naredi da dolaze za opštu trpezu, da se ne bi pogordili od svog suvišnog posta. Još je govorio da nije dobro za monaha da prelazi s mesta na mesto, jer, veli, drvo koje se često presađuje ne donosi ploda. Kogod želi da čini dobro, može ga činiti na onom mestu gde je. O ljubavi je govorio: što je so hlebu, to je ljubav ostalim vrlinama. Prve nedelje časnog posta on se udaljavao u pustinju i tamo ostajao u molčaniju i bogomisliju do pred Vaskrs. Za njegova života stvori se u blizini njegove pećine ogromna lavra koja je posle vekovima bila puna monaha kao košnica pčela. Poslednja mu je zapovest bila da se u manastiru drži gostoljublje i da kapija manastira nikad ne bude zatvorena. Upokojio se u 97. godini života. Na pogrebu mu je bio i patrijarh Jerusalimski Anastasije. Ceo dan patrijarh je čekao dok je ogromna masa naroda celivala svetitelja i tek uveče uspe da dovrši opelo. 7. dana po smrti javi se Jevtimije svom učeniku Domentijanu, sav svetao i radostan. Prepodobni Jevtimije u istini bio je pravi sin svetlosti. Upokojio se 473. godine. Tropar, glas 4. Veseli se neplodna pustinjo i raduj se, ne rađajući u bolovima, jer u tebi umnoži decu muž koji ka nebu stremi, nasadivši ih pobožnošću, vaspitajući ih uzdržanjem i uzvodeći ih ka savršenim vrlinama. Njegovim molitvama, Hriste Bože, umiri život naš. Sveti mučenici Enen, Niren i Pen smatraju se prvim mučenicima slovenskim koji se pominjahu u istoriji. Nazivaju se skitima i učenicima svetog apostola Andreje. Postradali za veru od svojih neznabožačkih suseda s desne strane Dunava, blizu Varne. Vezani na ledu, oni se smrzoše i upokojiše u Gospodu. Sila zarja Hriste Bože, Tjem želimi jako otroci, pobjedi znamenija nosjaše, Tebje pobjeditelju smrti vopijem.